Boleh mengancumpa dengan baju telung pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melelepakan makanan. Melele macam hidangan wateta buka supon urapa limang lalai pebulit tepung pegan kuih boh rorom teman buka puasa supon urapa limang lalai takut boh timan temayang hansep teman uku degu jamita kagu bloboh jo si tempo ada ngan timpan tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana ku hemu tempo punah ploka punah cawan lengkap makanan hidang di atas meja di musuh tambo kata tugu buka rijang lengkap makanan cukai gedu miraba letak gu bajong kue propika habe tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya letak gu bajong kue propika habe tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya akagu pabang belengku batok mujanjan geramah santan mi sigam sibo lagona bagu do budo kata orang tu pelah pinggang kaang bengkang sebab barang puja lagona hetan bapugan kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya hetan bapugan kue bapu teh pika tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya munyo lagenya puasa tanyo hairakan kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa kali ke Tuhan tetapi pun turut hawa.